Ja sam Dejan. To ćeš sad ga fotografišeš iz najbolje poze. Renato, ja sam pripremila. Pripremila si ga? Ja sam prvo došla i kad sam samo tu budi, sad će Renato ima uvida. Sad će da mu čumrda. Neće, imam ja... Da kamera padne u ne. Ovo nije zec, ovo je nešto veliko. Lav. Evo ovamo doći da vidiš sve. A šta, samo je jedan zec? To je mali lav. A, mali lav. Lavić. Naše Renato i Lava. Vidim što piše. Pa jeste. Questi animali sono citati 3 volte nella Bibbia. Spominju se 3 puta u Bibliji. These animals are quoted 3 times in the Bible. Ox, Hyrax. Ima položaj kao lava.